ole amsa in thir tu te chubai ka bu le vek chuwa tu chuma chuan hei kan hri takin Donald Trump in tunla chu khovel pumpui a lua ania mi zong zong in an ngei ven ani chuan khami a thil ton chungchanga khanin Elon Musk se aron tong chuak ve ania Donald Trump thlawang na takin aron hawa chuan Secret Service te aron kap na sa le bok ani chu khovel a mi hring tam takin an ngei ven ngal ania Elon Musk me aron tong chuak e an tia an boi pui ngal tur ani chuan Elon Musk si kumin kumsani somni pali a hian khovel mi house saber pahni na din mon lo tu ani bok ani Elon Musk son Donald Trump a endorse te puang Secret Service how tu te ban ngal turin a phut bok aron tia helai kan hri takin Elon Musk sian in Donald Trump rem tina thlap khanin a thil aron soi tina ni Saturday ni so pathum July khan Pennsylvania Trump rally a Donald Trump aka ani thu a hriat vele SpaceX le tun ma a Twitter tia kan hriat lar X nei tu Elon Musk chuan Donald Trump chu apumpuin a support ti apuang ani Elon Musk chuan hetiang taka michel le huai sen candidate kan nei ka hriat nun ber chu Theodore Roosevelt kha ani atia Trump chu azawa in ka endorse a that chuwa theina du sakna ka hlane rally a hian Trump a beng ding lam ka fu ania akap tu po hi ka hlum ve ngal ani ti in mi pakhat thi in pahni in hliam an tur ani Elon Musk chuan Trump asahim na ngai tu tur ber Secret Service te chu na takin a soi sel zuya aron ti ngal ania poni second se chun zom main helai kan muang hian Elon Musk sin hetiang taka mi chhel le huai sen candidate kan nei ka hriat nun ber chu Theodore Roosevelt kha ni e tin aron soi ania chuan hei Trump hi azawa in ka endorse ani aron tia engpon is se Elon Musk le Donald Trump hi anin holauti atakin Elon Musk sin aron tilang ti lau thein elawania chu engtin zel nge Elon Musk sin in Donald Trump athawang aron hau akan share sui zel dor ani engtin nge sniper kha president candidate kalna tur silai chakim keng chunga in chung nai vai ber alona abo wa thei lak tlak lo na top khok nge tumreng wang jok ainga jok po ni se SS leader te hi an bang nge turani atia Director of the Secret Service Kimberly Chitil chuna taken a social zuya Kimberly hian tun ma a thu po sa Secret Service Director ani ma che hian PepsiCo Director ani thua soya chumi chu Elon Musk hian aron retweetin zia ber chu President nuna veng him tura mo phurna alak ma hian Cheetos bag mai mo alo ven him thina ti ina kap chu ani mi pakhat chuan tweet mangin engtin nge khati khopa wall aule langsar kha an mu lo thei ti in aron zota chu Elon Musk chuan changin adik che alo ti le tani Musk chuan Secret Service how to berle security in charge te an bang ngei turani ati zui bok rally hi Butler Farm Showground sanai ania ul sam tak maya sniper in president candidate kap turin au monasiam fel thei hi amak le in security te ani thla da zia langani aron ti ni ya imponi se Donald Trump hi Elon Musk sianin anga event zia ataken aron tilanga ne chu baka heta aron soitam takhe chu adikhle ne anchan chu khatiang khopa wall aule in nai bera khan engtin nge rem se soa om mona khur thei chu tu thiam lo nge kan ti chuan security te ne chu wang chuan security leader te hianin an na hi an ban san nge turani ban an ni nge turani ti khan Elon Musk sianin na takin aron out chuak ve bokani ya hemi chungchanga hian mi tam takin Elon Musk hi a huai senin a soi hi adikani chu wangin Donald Trump atan po khathil thlenga kha hriat reng to tur ani chiang hle ne chu wang chuan Elon Musk sina aron soya hi a bol zui nge po apoi mo hle donin alang ane helai kan huang hian mi pakhat chuan tweet mangin engtin nge khati khopa wall out le lang sar kha an bu lau thei jok ti in aron zot ani chon Elon Musk sian adik che an nan tlin lawani chu wangin a security leader ho khanin an na hi an ban san nge turani how tu te hianin ban tir nge ro se aron ti sak mai ani chu mi satlia tong ani lawa Elon Musk sa khovel pa house saber te po lo ni zak to ania a tuna po hianin a house saber Paul ali alani zuyane chu wang chuan Elon Musk me wina hetianga Donald Trump former president thawang aron hau hi a khovel mi pui tam jok benga chuanin ari ring hle ania chuan tin zel nge hemi security how tu te hianin a ngei daman dilem ti te khang khachu kan la hre chiang chia lo dewa chu ti rualin Elon Musk sina aron tina a hi chon ngei daman dil let nge chu an mo phorna ne in soi fi emo a kan lo hre lawalom chu ba ka kan ring lawani kanin ring big lawa kanin ring reng thei big lawani ti ang mai keni Mizoram chunga kan kalpui satli ang mai kha chu
an ni a chuan pom zam theile dik ani chu in rin renga ngai to ni o in tiang mai kha an ni a chuan a thei ve lawani a chan chu an ve na hi khovel mit fuk na an nia hei tuna phei chuan kumin kum to pa hian US ani thlang don ania chuta chuan Donald Trump ani hi Republican lampanga an candidate tu chiang sa ngai ani chu wangin Donald Trump kha alo kap thupalta se lo thi palta sela khami security te tan khanin a zel bang hial te kha chiang sa lu thei ani chu wang chuan tun tuma Elon Musk sina Donald Trump thawang aron hawa hi a poimo hle maya entin zange aron soi akan sir zelanga uluk tak hal lawngai thak che sniper hian AR rifle ninga ya hriat amanga Secret Service sniper ten an ka plum ve ngal bok Democrats lamtang ho chuan he thil thlang hi Donald Trump achan chop vek le aplan vek angalan tir an tum le phe to a Trump a beng chia chia ron ka fu tur khan a chang chop thei do na mi ti in a kap tu po Republican voters a lawin register vek ani ti in an soi to ani ma se hei zok hi plan thlap ani lo ti tunge soi thei Trump aka hlum tir tu te hian plan thatak an nei ngei do na ama saber atan chuan anung chunga man lo kha poimo ber do na pahni na chuan a chan chin le document tam tak an lo siam sa thlap do na chui zui ani do na wangin a ti tir tu te nen in zom na nei lo theiang ber tur lan tir ani thein na mana tanga plan fel tak nei ani do na Republican voters anga lo register thlap kha anti mak mo ani pokani engpon i se he thil thuwa in nam noi tu te hi man suang ngei be seila aron ti pokani ya engpon i se he helai soyang hianin aron don thuina thil te pokha ani ve pokani ya chuti rualin to tuma kan share hi Ricky Elcol ni ina aron zia khani ya khami Elon Musk ina aron athawang aron hauna te kha thudik tak veka ni ya chon tuna kan share zo che te pokha khami aziak tu ina a script writer hemi kan share mek ziak tu ina ama ril ruwa om thil om thei te aron phor chuna khani ya chon enge ve dan khami chung chang a khan lo soi shrim la a chan chu Trump ate hian an tum reong wanga hetiang hi plan fel sa ani theina la hi om ve bokani ti khan angai tuana le amari ruwa thodan kharon ziak tel bokani yang poni se mitam zok chuan khovel mitam zok chuanin plan sa ani lo khapa kha suala Donald Trump a ho hrim ani chu baka kum to pa in thlan na tora hianin Donald Trump atling don chianga chu wang chuan tha da thada tumani ti in aram sang ami khanin an ngai dan te an hu dan dik tak kha aron soi chiang ngal bokani ya chu wangin plan sa ani ang thang kamani engemo ami pui ti derna lampang ani tiang chi zonga comment pokha om ve thau bokani ya chuan engpon i se Donald Trump thila win dikhanin vanei thlak takin benga ka ania alua ver tlang ani lo hlawani ya chuan Donald Trump chung changa Elon Musk sina hetiak anga athawang aron hau huai sen taka aron soi hi mitam tak chuan Elon Musk an ngai san zol pha hle a enge ati tur dik tak haron tia aril ru adik zia atakin aron tilang bokani ya chu wangin Elon Musk hi ke chu ka ngai sang sotani ti tok pokha an tam hle bokani